Kgotso weso, dumediswa ke Kgotso Moabi. Ha re tswele pele ka thuto ena ya mefuta ya phuputso leo ha jwale re tsepameng hodimo ha metheo ya yona, mme re ntse re tadima mantswe mothating wa jwale kapa ditheme ao ka bona e leng thuto e ikemetseng, mme ha jwale re ntse re tadima lentswe subject moetsi, mme moetsi enwa re mo shebile tlase ha bo kapitale, mme re ntse re tadima ka leihlo la Distinguished Professor Bert Olivia wa South Africa. Re ntse re tadima sengolweng sa hae moo a bontshang na ho thwe eng ka moetsi. Sehloho se re qanollo ya malwetse kapa mafu a moetsi wa bokapitale, e leng qanollo ya moetsi wa bokapitale, patho-analysis of the subject of capitalism. Patho-analysis of the subject of capitalism. Ha re hopotsana hanyenyana sethathong ile ra re maqhetso a malwetse e leng pathological fragments a hlahlojwang videong ena ke a obsessional neurosis. Ra re ke boemo boo kelellong ya mokudi ho itshohlometsang dipono, ditshwantsho kapa mantswe. Hape ra re tla sheba hape ho bitswang perversion. Perversion ke boemo bo teng kelellong ya motho ba boitshwaro bo fapaneng le tsela e tlwaelehileng ha keto e phahame, bo motho a nang le boikgethelo ba ho bolatela kapa a kgaohane le bona. Ile ra re e nngwe hape re tla sheba leqhetso le thweng ke diphaephai, e leng schizophrenia, leo e bang le baka mapokaetsi, e leng mapokaetsi, boemo bo kelellong kapa kelello le diphaephai utlwang medumo e tlisang pono, tatso le ho fofonela. E le hore buile ka obsessional neurosis, e leng boemo bo kelellong ho itshohlometsang ditshwantsho ka tsela ya dipono le mehopolo kapa mantswe. Ya ba re perversion, e leng boemo bo teng kelellong ya motho ba boitshwaro bo fapaneng le tsela e tlwaelehileng ha keto e phahame, bo motho a nang le boikgethelo ba ho bolatela kapa a kgaohane le bona. Athe ba boraro ba ra re ke mapokaetsi, e leng schizophrenia, boemo bo kelello e leng diphaephai e utlwang medumo e tlisang pono, tatso, fofonela kapa ama. Mane ho itshohlometsa dipono, yane ya pele. Athe ena ya bobedi ke bonkwapo, ke perversion. Ena ya boraro teng ho itshohlometsa medumo, e seng dipono jwalo ka yane ya pele, ho itshohlometsa medumo. Jwale re tsepama ho perversion, e leng ntlha ena ya bobedi. Re tsepama ho perversion, e leng boemo bo teng kelellong kapa boemo bo teng kelellong ya motho ba boitshwaro bo fapaneng le tsela e tlwaelehileng ha keto e phahame. Mme jwale re tswela pele ka perversion. Sehloho se re mona mo re tadimang ka leihlo la Bert Olivia, ke Distinguished Professor Bert Olivia wa South Africa. Sehloho ha jwale se re perversion, e be re ba le letshwao lena le bitswang colon le bontshang lethathang. Sephiri se utolohile sa bokapitale kapa re ka re perversion, ra re colon, ya ba re capitalism's dirty little secret. Capitalism's dirty little secret. Jwale ha re hopola se ngangisitsweng ka boteng ba motho society ena e susumeditsweng ka dinako tsohle, sesosa
e seng causality e leng causality eo ditshobotsi tsa yona di leng poaneng. Tsela e nngwe hape ya ho tadima qanollo ya pathoanalytical e ka sebediswa obsessional neurosis, e leng boemo bo kelellong ya mokudi ho itshohlometsang dipono, ditshwantsho, mehopolo kapa mantswe. Jwale leihlo kapa perspective leo ho tadingwang ka lona mona ha jwale society ya bokapitale ke le bitswang perfection, e leng moo re tsepameng teng ha jwale. Perfection, boemo bo teng kelellong ya motho ba boitshwaro bo fapaneng le tsela e tlwaelehileng ha keto e phane, bo motho a nang le boikgethelo ba ho bolatela kapa a kgawane le bona, hape le lona le nang le ditsela tse fapaneng. Jwale se bonahalang se iswa hloohong mothating ona wa qanollo ya malwetse, e leng pathoanalytical, ke bonkwapo, sadism. Ha re sothofatsa bonkwapo bono re tla re ke sadism, e leng bonkwapo bo fraud, a reng ho na le takatso ya ho hlokofatsa moetsuwa wa keto, e leng se hothweng ke the desire to inflict pain upon sexual object, bo iponahatsang banneng ba bangata ka ho tlisa maikutlo a ho hlola, e leng a ho etsa overcome, ho setlela, resistance, ha moetsuwa wa keto, e leng sexual object, ka tsela e sele, e leng other means, e fapaneng le process ya ho fereha, owing kapa wooing. Jwale bo bonahala bo tswakane le component ya dikgoka tsa botona, e leng aggressive component of the sexual instinct, se qollang kapa se etsang distinctive bonkwapo, e leng sadism, ka kelello kapa sense ya perversion. Le ha ho le jwalo, ho fapana le ho kenyelletsa semelo sa mmoko wa botona, e leng sexual instinct, kapa matla, e leng drive, bo tlwaelehileng, bo bohlokwa ka ho kenyelletsa qanollo ya malwetse, e leng pathoanalytical philosophy ya science ya botho, e leng philosophical anthropology. Ha jwale bo a lalasa ebile bo a ipusa. Jwale ho latela sepheo sa tlhophollo ya qanollo ya malwetse, seo Freud ya se bolelang se bohlokwa, seo a reng ha bua o re Freud re qotsa taba tsa hae ka kotloloho. Puong e tlwaelehileng, e leng in ordinary speech, moelelo kapa connotation wa bonkwapo o tsilatsila, o etsa oscillates, o tsilatsila dipakeng tsa matshwao, e leng cases, a bonwang ka mahlahahlaha, e leng active, kapa ka makwebeta, e leng violent, ha keto, e leng sexual object, e phahame ka letsohong lena, e sita le matshwao a kgotsofalo e yang ka ho hobosa, e leng humiliation, le ho tshwara moetsuwa object wa ketso ka ho moetsuwa wa keto, le ho tshwara object ya keto, e leng moetsuwa wa keto, ka ho mo kgahlapetsa, maltreatment ka letsohong lane. Ka ho tsepama, ke matshwao ana a ho qetela a ka hlaloswang e le perversion. Ra e pheta re re puong e tlwaelehileng, e leng moelelo wa bonkwapo o tsilatsila dipakeng tsa matshwao a bonwang ka mahlahahlaha kapa ka makwebeta ha keto e phahame ka letsohong lena, e sita le matshwao ao kgotsofalo e yang ka ho hobosa le ho tshwara moetsuwa wa keto ka ho mo kgahlapetsa ka letsohong lane. Ka ho tsepama, ke matshwao ana a ho qetela a ka hlaloswang e le perversion. Jwale re a qotsolla Freud. Ho tsilatsila ho Freud a buang ka ona ka tsela e bonolo, bonkwapo ka mehla bo iponahatsa ho tswa boitshwarong bo thweng ke bo tlwaelehileng ba keto, e leng sexual behavior,
mme bo matlafatsa le ho tiisa motheo. Bo matlafatsa le ho tiisa motheo e leng principle wa qanollo ya malwetse e leng pathoanalysis. Ka hoo motho a ka fihlela ka matla le ka ho otla botsekeng kutlwisiso ya se bitswang boemo bo tlwaelehileng ba tumellano e leng conventional society ya bokapitale e tlwaetseng, kapa ho ka thwe e tlwaelehileng e leng e tlwaetsweng society ya bokapitale kapa e tlwaelehileng, e tsotehang esita le bokapitale ba neoliberal capitalism tse teng society. Puso ya ke dife diketso tsa mokapitale e leng capitalist tse hlahellang pontsheng ha di tadingwa ka leihlo la bonkwapo e leng sadism. Wa pele ho tlang kelellong ya motho ke tlhodisano e sefutho se seholo kapa bora bo tswelelletseng ba disebediswa kapa disebediswa, di-resource e leng resource kapa di-resource tsa material tse tlisitseng diphapang e leng inequalities, ho sa tsotelle tshepo, optimism eo e sa le di tsamaya mmoho le theory e tsetelang metso ya mmotlolo wa economy. Jwale motho a ka ya pejana a re bokapitale ke motheo wa economy wa ho hlopha society, ke tlhoko, ke necessity ya ho phahamisa kapa ho promote. Hantlentle motho a ka re ke mmotlolo wa science ya batho e leng anthropology, moo batho ba kgohleditsweng teng, moo ba sitwang ho phonyoha, moo bora bo leng mahlomafubedu, moo ka puo ya Darwin in quasi-Darwinian fashion ba kwenneng ba hahamallang pele ka katleho, mme katleho ya bona ya tlokoma, ba hlaba kgobe ka lemao. Ha ho hlokahale ho lomahanya meno tlhodisano ena e kgumamelwang e hohle eo ho seng letshwao la ho ntshwa ka metso. Moetsi ka mong o bonwa e le nnete, e le boshwa bo tshwerwe, seboko sa eshwa le lenono ka boemo boo a leng ho bona. Ka letsohong lena athe ka letsohong le leng society e hlodisanang ka mahlo a mafubedu mmoho le dikhamphani ho fihla dinaheng e fetohile tholwana ya boprofeta ba ho iphihlella e leng self-fulfilling, esita le mohopolo kapa ideology, mohopolo wa ho ikgona e leng self-producing. Jwale le jwana e leng crystal la bonkwapo leo e leng kgokanyana phiri ya sphere ke ho thwe ke se sa hlaloseheng kapa se sa hlalosweng ke puo, mme re bua ka sphere sa mmoka wa society e bonwang ka bora bo phethahetseng ba economy le sebetsa jwang le jwana lena, le jwana la bonkwapo leo e leng kgokanyana phiri ya sphere sa mmoka wa society e bonwang ka borwa bo phethahetseng ba economy le sebetsa jwang. Le ha batho ba sebeletsang dikhamphani ba kgohleditsweng tlhodisanong ya diabo tsa mmaraka e leng market share ba ka latola boemong ba kelello edileng, morero o dumellanweng ka lenyele ntle le ho ikgakanyetsa ona ke ho fumana monate o sehlohlolong wa economy ka ho hlola ka economy le tjhelete le ho utlwisa bohloko ba keneng mojaong. Mohlomong motho a ka tjho kapa claimar hona ke bonkwapo bo kapa ba perfection, boemo bo teng kelellong ya motho
ba boitshwaro bo fapaneng le tsela e tlwaelehileng ha ketso e phahame, bo motho a nang le boikgethelo ba ho bo latela kapa a kgaohane le bona. Seo di-company di ntshang ketso di etsang get off ho sona ho bolela se hlokwang, e leng prerequisite ho fihlela sehlohlolo sa monate wa economy ke kgoboso le kgahlapetso, e leng humiliation le maltreatment ka economy ho dira tsa bona economy. Ebile ha sera se le haufi le bona economy, thabo ke e kgapatsehang tlholong ya setoko, e leng stock market. Mme re ka bona le mohlala re sheba monghadi Trump, president ya America ha jwale, moo re bonang na o bontshitse hantle o batla ho thulana le China eo bonahalang e ka e tla ba fekisa moruong. Ho tiisa ho tjho kapa ho claim ho thuswa ke ho hopola kamano eo Lacan a e sisinyang kapa sisinyang maikutlo ka yona hodimo ha bopaki ba psychoanalytical, e leng psychoanalysis, e leng qanollo ya monahano, moo a buang ka dikgoka le ketso, e leng act ya ho ipona ka seiponeng, e leng one's own mirror image, eo motho a tshwantshang kapa a etsang identification le setshwantsho se ka seiponeng. Experience ya moetsi pele ho bonngwe, e leng unity, bo thetsang bo false ba hae le setshwantsho sa hae ka seiponeng, isa sebopeong kapa shape sa maqhetswana a mmele le ditshwantsho, e leng di-image, body images ho ya ka Lacan. Tsena tse bitswang imagos, e leng ditshwantsho, mme di emela ditshobotsi tseo a di hlalosang yena Lacan ha re ka moqotsa. Morero wa dikgoka, e leng aggressive intentions, ditshwantsho tsa ho faolwa, e leng castration, ho senya tshobotsi ya ditho tsa mmele, e leng mutilation, ho retla, e leng dismemberment, ho fapoha ha masapo, e leng dislocation, ho beka kapa ho seha, evisceration, ho phaka kapa ho kabela dijo, devouring, maqeba a nyang, bursting open of the body, ka bokgutshwane, e leng imagos ka bokgutshwane, ditshwantsho tseo ke di bokantseng tlasa sebopeo sa term ya imagos ya mmele o qhetsuhileng. Ka bokgutshwane, ditshwantsho tseo ke di bokantseng tlasa term ya imagos eo mmele o qhetsuhileng. Sena se bolela dikgoka di iponahatsa ditshwantshong, di-imageng tsa ho qhetsoha le ho senya tshobotsi ya ditho tsa mmele. Tshwarelo, ditshwantsho, e leng di-image, di tlameha ho utlwisiswa e le tholwana, e le result e imaginary ya ho iqekotsa, e leng retrospective, e le ho ikgaha botjha, reconstruction, ka morao ho experiment kapa ka morao ho experience ya mmele e tlang pele ho nako, e leng stage ya seipone, e leng mirror stage. Nako eo thwe mirror stage ke nako eo thweng nako eo ngwana a bonang setshwantsho sa hae ka seiponeng, e le yena ka sebele, e se setshwantsho. Hape e le tholwana e sebetsang kapa e etsang function ho etsa bonngwe, e etsang unifying malebana le ho hlahella ha moi, e leng ho elellwa ho itseba, kapa ego, e leng seipone, ha ke re seipone sa ka, ego, ho etsa kelello. Haeba motho wa hopola, lesea ha le tsebe ho hlalohanya setshwantsho sa lona se ka seiponeng, e le hore se etsa misrecognizes, le re ke sona, ke itself, mme lesea le experience qwaketsano, disharmony dipakeng tsa ho qhetsoha le mmele wa lona o qadikaneng, o uncoordinated, o le sitwang ho laola.
e le motor control o hohelang o thweng ke hypnotizing le bonngwe unity ba setshwantsho sa seipone le mirror image seo le itshwantshang le sona. Sena Lacan o se totobatsa ho thweng ke the mirror stage, se boetse se arohane le lesea. Ho bohlokwa mothating ona mabapi le morero wa ho tadima Lacan jwalo ka ha re kgokahano e duma osele e leng otherness ya setshwantsho sa seipone e isang ho moetsi e leng subject sebopeho sa bora. Jwale dikgoka di a iponahatsa ho tloha qwaketsanong e ka ho moetsi e leng dipakeng tsa moetsi le bonngwe unity bo bonwang ho Gestalt le mmele o qhetsuhileng o fragmented ke kgato e nyenyane ya dikamano tsa moetsi wa lesea infant subjects le batho bao le ba bonang. Ebile pele lesea le itshwantsha ka setshwantsho sa seipone le itshwantsha ka ditshwantsho tsa mmele ya baetsi le batho body images ba bang, ha e le bora bo tsamayang mmoho le ho tlala dikgoka e leng aggressive competitiveness ke tepo ya mantlha ya dikamano tsa moetsi le ba bang. Lacan o amahanya ho ka bonahalang eka ha hona kelello e leng dipakeng tsa dikgoka aggressivity le process ya ho itwantsha jwalo ka ha re a moqotsa. Orifisis ya bone e re dikgoka aggressivity ke kamano e leng correlative ya tshekamelo tendency ya mokgwa mode wa ho itshwantsha e leng identification o re o bitsang boikgohomoso narcissistic ho ikgoramoya yeo e laolang sebopeho sa ego ya monna, hape ho laola registara ya ditshobotsi ya dintho e leng di-entities tsa lefatsheng la hae. Jwale ka mo qotsolla ka Lacan jwalo ka hajo dikgoka kapa ka Lacan dira tsa dikgoka le tlhodisano dipakeng tsa batho Easter le ba bang ba sele e ka utlwisiswa e le kapa e thomme ho qalo etsa derive ho qalo e leng originary ya qabang conflict ya mofuta ona ka hare ho moetsi ka boyena ho lo hotha ha Freud ho dumellana le sena moo a pharallang ka bonkwapo e leng sadism moo ho thweng ho component ya dikgoka tsa botona sexual instinct. Jwale qalo e leng originary ya dikgoka e leng aggressivity mothong ka boyena ke ponahatso ya setshwantsho e leng image seo a se experience-ang ka lerotho e le ena oneself e le ena le mosatsejweng ka nako e le nngwe ho bolela le hape ho kena boreng le sona hobane a se experience e le osele e behilwe e fapantswe ho osele e leng other Easter le tse ding tse fapakaneng dikamanong tsa society ho kenyeletsa tsa economy. Ka ho kgolwa sena se tlwaelehile boemong bo se leng ho bona se phehiswang ka ho tutisa ke baetsi ba phelang bokapitaleng tlasa maemo a ho tlala dikgoka e leng aggressive competitiveness. Ka ho se a kgothaletswa ruri se akgelwa e le tlwaelo e futswang boitshwarong ba bokapitali e tlametswa emulated. Jwale semelo sa bora
ba bokapitale ba neoliberal le ha ho le jwalo se noketswe tokollong ya qanollo ya malwetse le patho-analytical ka lebaka la tshobotsi ya bonkwapo jwalo ka ha e hlaloswa ke Freud ha a qeqepolla nnete e ferekanyang ya boemo bo tlwaelehileng ba society le economy. O re Joyce takatso e senang pheletso e makatsang e na le ho utlwisa bohloko le ho hobosa kwana ka ho ineakanya ka tahlehelo loss le kgolo gains ya tjhelete. Motheo wa ho atamela boemo ba motho ka leihlo la qanollo ya malwetse mona ho tsepamiswe maikutlo ho bonkwapo bo bitswang perversion le boemo bo teng kelellong ya motho ba boitshwaro bo fapaneng le tsela e tlwaelehileng ha keto e phahame bo motho a nang le boikgethelo ba ho bolatela kapa a kgaohane le bona o nkwa e le lesupatsela la tshobotsi ya ditlwaelo tsa motho. O netefatsa bohlokwa ba ho isa bo tlhalentlhajana ho society ya bokapitale ba neoliberal. Ha eba bonkwapo e le thabo e yang le bohloko le matshwenyeho a ba bang bo bula tsela ho kena lefifing la bokapitale ba neoliberal bo dumang mmaraka ka tlhodisano. Ka ho motho a bitswang Naomi Klein ke seo a se bitsang a re ke koduwa ya bokapitale, mme se fana ka ntlha ya bohlokwa ho etsa mohatlakgwiti. Koduwa ya bokapitale, disaster of capitalism, e bolela tswelopele ya bokapitale ba morao mona bo loileng bo porafetaiswang moruo wa naha haholohadi moo moruo o e neng e le wa setjhaba sohle. Bokapitale bona ba mofuta ona bo hlahlamme masisapelo e le malebana le tlholeho kapa dipolotiki, mme bo putsa ka tsela e hlollang. Mohlala e bonwang le ke Tsipasol ke ho privatisewa ha thuto ya dikolo e latetsweng kganyapa e bitswang Hurricane Katrina e ileng ya falla New Orleans selemong sa 2005 ya siya masisapelo ya ba ho latelwa ke ho theha dikolo tse private tsa phaello le profit driven. Ka ho etsa jwalo ha tloswa dikolo tsa mmuso tsa setjhaba tseo sa le di le teng pele kganyapa e falla. Hape sena se etsahetse Sri Lanka selemong sa 2004 ha lehodimo tsunami le siya masetladibete moo ho ahilweng dibaka tsa boithabiso tsa bana ba barui sebakeng seo ho neng ho phela ditjhei tsa ditlhapi mabopong a lewatle nakong eo ba tsitsipaneng. Klein o qotsa Mike Battles moo a akgela molangwana hodima phaello e fumanwang ka bonkwapo ka morao ho kgapo ya Iraq e haptjwa ke Amerika. O re tshabo le modubadube di re file tshepo, e leng for us the fear and disorder offered real promise. Ho di otla mabala a nkwe seo Klein a se bitsang mateanong a phaello e senyekgenyekge le koduwa ya masetladibete, e leng ka Senyesemane intersection between super profits and mega disasters, se kopolla tshobotsi ya jwale ya bokapitale ba bompudi bo sa yeng moriting bo kwebetellang dinaha tsohle tsa lefatshe. Tshobotsi
e leng aspect ka hodimo ho tsohle e duma bonkwapo ka ho qapa kapa ka ho qaqa bo e leng ntlha ya qanollo ya malwetse pathoanalytic eo e leng mohlala o teng society, mme se kenya letsoho filosofing ya saense ya batho e leng philosophical anthropology ha jwale. Mongaka thabo e kgapatsehang e leng Joyce takatso e senang pheletso ya koduwa ya di-capital e leng disaster capitalist e ituletse hodima bohloko le matshwenyeho a batho ba bang. Sena ka leihlo la perfection la bonkwapo e le sadism e le perfection boemo bo teng kelellong ya motho wa boitshwaro bo fapaneng le tsela e tlwaelehileng ha keto e phahame bo motho a nang le bona le boikgethelo ba bolatela kapa ba ho kgaohana le bona se tlisa kutlwisiso ena. Jwale bokapitale ba new liberal ha bo bonwa bo le perverse bo hlaka le ho feta ha ho iswa hloohong tlhopho botjha ya Jacques Lacan kapa sehlomathiso sa monahano wa Freud. Lacan o tsepamisa maikutlo a hae ka perfection eo a e bonang e le sebopeho sa clinic le clinical structure, mme nako le nako o fetola maikutlong ana hae a fapakaneng. Ho na le moo a claimang kapa a tjhong ho fapana le moetsi wa hysterical ya botsisang na taolo ya mmoka e leng symbolic order society e jwang. Moetsi wa perverse ke mothofatso e leng personification ya taolo order ka mmoka e leng symbolic order, ka ho rehella mong a kare ke taba fela ya ho ba mokatholiki ho feta mopapa, ka Senyesemane more Catholic than Pope. Ka mantswe a mang, moetsi ya perverse ke nkwapo ya etsang tsa sebopeho sa clinic le clinical structure ya tshwanang ka hohlehohle le seo Lacan a se bitsang mokadi kapa phallus e se setho sa botona ka kotlo, empa karolo ya botona ka mmoka e emelang boteng bo felletseng e leng fullness. O itshwere ka tsela ena ha a hana bofokodi lack bo e leng tshobotsi ya moetsi ofe le ofe. Le ha ho le jwalo, ka hobane mokadi le phallus ha se fihlelwang, se unattainable, moetsi wa perverse o lokela ho hlola keto ya bonkwapo a sebedise boitshwaro bo bong ho pata botona. Ha o makatse ha Lacan a bone fetishism e le boitshwaro bo motho a bontshang keto moetsueng e leng objecting nthong e itseng kapa sethong se itseng sa mmele ntle le ho hohelwa ke setho sa bosadi ka bosona, e le perversion ya di-perversion e le perversion of perversions, jwalo ka ha Evans a hopotsa motho. Ka ho etsa jwalo, moetsi ya perverse mona re tadime bokapitale